ukopishwa nguwe udonsa le ngaphandle ulethe esontweni kunokuthi abahedeni babheke wena bafuna ukufana nawe wena ufuna ukufana nabahedeni. Ngoba sazi ukuthi abantu baya-influence njengoba ulandela uBeyonce uyazi ukuthi yiphi umoya omenza ambathe ngendlela ambatha ngayo, omenza enze indlela enza kunomoya awubonakali ngamehlo enyama. Nomuntu ulandela yena ulandela nomoya omenza isasho. Life is spiritual. It's deeper than what we see with the physical eye. Innocent